Ge nung tini mobile lang heda. Ta mobile lang sai khana gade. Galaxy A15 5G. 5G. Ge mane nung nini je agi mobile tongoni. Am tang khaja sagari. Ana yin phone mane santa ke to ang anu sebasi kata mingke. Tai sebai sari tau. Asu phone logo 4G tinya selakan ke ba 5G wa sekti sine nei. Ge 4G 5G tam difference tong sai khana de. Difference mingke tabu nini net dengi go kisa mane change kata nini tau ro. Net ro ke speed dong heda. Mobile thngar nango. Tai ke mo total mo ge Samsung A15 5G. Na khamai ko. Mobile chawonek noro bonai mano. Kau ko nini ako nin bakar go ma tong sagari te. Ba ko khushi nong kha. Ta mingke asu ke import mana ang je asu ni samane 4G mang pe himen ke tau 4G na thawra dale khana khushi nong kha. Ge nung tau price kom ba yamanga salta sai khana di ude sang Tam sana tabu nung to finances now heda. Ge Kom nang kha. de ni civil score ka hamni darti nung mangha kom khana mangha ga nung down payment besang mar kha. Down payment besang ri mangha. Dan payment ke tu ke asu Tuh,